XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Ms. Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Ms. Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Ms. Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Ms. Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Ms. Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Ms. Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency.
para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Siyak ni Manong Jun, siyak met ni Ama, da kami for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Itay pabak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, ada kami, manen nga FTD. Amang liwliwat ken nagpakatawa. Ang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinate, tayo nga Ilocano. Exciting karuba! Iti talong nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. tana dumadu mga istorya ti kamabalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat Ken Biag, dito'y lang 104.9 XFM, isupay ang Karubada kami, ada kami, manen nga FTD. Amang liwliwat ken nagpakatawa. Ang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinate, tayo nga Ilocano. Okay, it's another Sunday. Apo karuba. Siyempre, hindi mabilang kat 17 po ni Marso. March 17. And siyempre, aditi kami na tapo para katakayo amin. At tapno itid me iti sonata ni Ayat Ken Biag. Iti kababalin ni Ilocano. Dito lang po numero 1 programa. Adda kami manan. Ayan, hanggang mapukaw po. Adda kam lata para katakayo. Dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting and exciting nga talaga. So, dagitay mandarimhan na po nga bubuya kada kami. We have 21 viewers nga insigita po dito YouTube. Good afternoon kada kayo. We have Jenny Agustin. Good afternoon. Miso po. Ano ko na? Miso sa lahat. Ang gets. MMLSO po sa lahat ko naman. Mega Mega love shoutout. Ay, Diyos ko, kita man lang. Ada man parang nga na surutan. Mega Love shoutout. love shout out. Wala tayo i-share kung pa tayo And live. Juvie Medina, abayaw, ana yung bag nga malam tayo amin. Lalo kada kayo, Kuya June, ken ading JM. So kaya nasawan, Kuya June and ading JM, adi J, tinga ti edad na, kadata. 54, 30, mga 45 iso na. Or less, ayan. And Jenny Agustin, watching from Macau. Yes, good afternoon, dito Macau. We have been there, idi 2018, 18. and we enjoyed the free taste kung kunan na iso titimatak ti panunod ko dita dajay ato ti makan nga mabalin mo nga ramanan, free taste ngem tak sanggasat ta awamot unit mo gusto ka kita nga makan sa bali mo ti ramraman na. Okay, Dimple, hello po, good afternoon mga sir, pa-shout out, have a blessed Sunday ahead kunana. And laging nag-aabang ng live watching from Quirino Province is Juvie Medina Abayao. Yes. Kusilapan ko orta natitat ka no. And anak ko na ni Benilda. Hello mga idol. Sir June and Handsome JM, have a blessed Sunday. God bless you both watching from Qatar.
Qatar. Anong atati Qatar? Qatar. Okay, nga rod. Busata man with this piece. I don't want it big diamonds and ruby too. But now that I have you, I'd rather have you. I want it on my charm. With everything new. But now that I have them, I'd rather have you. The kisses from your lips was sweeter than wine. The love that you gave me was something so fine. I'd give up my riches and reach mine too. And now that I have them, I'd rather have you. I'd give up my riches and reach mine too. 'Cause now that I have them, I'd rather have you. Yes, idol tuloy mo nga rin, pumasa ka kita yung pangablao dito balong. One ni Emerson Bangloy, pasyarat mga sir, watching from Valenzuela City. And I love watching and listening your wonderful music, Kuya Jun and ating GM from Juvie Abayao. And Roland Cabrera, dito yung Facebook ni XFM, wala na kayo mga karuba, pasyarat nga po dito sa San Fermin, Kawayan City. And Ivan Lorenzo, na ibangal daw katropa from Sinsayan, Santiago City. Para request, di long distance nga ayat, agayaman ako na naman. Okay. Medyo malmaldaayan na lang nakakita ti picture ni boss ko instead ni Den. Okay nga rin po, kada kita'y agbakasyon of this Lenten season. Ipangro na tayo kumaapo iti how do you call that? Hanang aming preacher pero I love following about the doctrines of Catholic. Talagang hang kami agpaspasyar. Ito tumatawagan. And we have Nay Belen on the line. Sige mati makipatang balong. Sige na. Okay, good afternoon, Nay Belen. Wow! Kala ko, hindi na ako naaalala. Diyos ko, Nay Belen, naka-phone book po kayo. Hindi maaaring makalimutan. Wow! Kumusta ang buhay? Awa ng Diyos naman. Mabeauty pa rin. Talaga naman. Talagang ma-beauty si Nay Belen kasi kailan lang nakita ko yung picture natin nasa computer ko, naalala talaga kita. Kitang-kita ko yung, as in, nung dumalaw ka at nagbigay ka ng chicharon. Longganisa. Longganisa. Naalala ko yung tayong tatlo nila, Kwani. Apo. Kaya, hindi mawawala sa puso at isipan namin si Nay Belen. Oo nga. Birthday ngayon nung anak ko. Babatiin ko lang sana. Happy birthday, anak. Go ahead. Sino? Pangalan po? Ramon Holgado. Ramon Holgado. Wow. Oo.
49 years old. Mas bata kesa sa akin. Oo naman. Panganay ko, 55 na eh. Yun, ang kaedad ko, Nay. Kaedad mo, oo. Ah. Kumusta na kayo ni JM? Ano po, kamusta? Okay lang po. Still. JM, Po! Yan na naman po, si Nay Belen. nakaalis na ba sa kalendaryo? Hindi pa. Hindi pa po. Ay, hindi pa. May chance pa. Pwede naman niya, maski 33, 35, okay pa rin. Opo. Oo. So, any request? Wow. Nanonood ako sa YouTube. Minsan sige wala po. kayo. Nung minsan po kasi... Nung birthday yata nung nanay ni JM. Opo, birthday niya po noon. March 3, ang celebration. Oo. Ayun, nanonood ako sa YouTube. Nakikinig ako sa mga chat natin dalawa. Opo. Any request po, Nay Belen? Alay, kahit na ano, alam naman na ninyo kung ano yung Oo. Mga bakas ng lumipas sinta. Kahit, nako nyo na ba yung nais ko ni Ruel Cortez ba yun? Nice ko. Hindi pa. Hindi pa po. Susunod. Praktisin ko po yan. Sige. Okay, Try sige. ko nga. Sige. Opo, maraming salamat, Nay Belen. Kumusta na kayo? Okay lang po. Okay, sige. Sige po. Okay, that's it. Our Naibelen from Kawayan City. And she loves listening to old favorites like this one from Eti Peregrina. Para sa inyo, Naibelen. Kapag ikaw ay umibig at saka nasawi, di mo ba naramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ay siyang tunay at mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo pang maglaho sa mundo. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahirap. At kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal, at ang dalangin ko sa may kapal, sana'y magbalik kahirap. At kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala.
that's it, Sang Cold, mga bakas ng lamipas. Talagang hindi mo makakalimutan ang mga bakas ng lamipas. And if you are hurt, ayan, kung nasaktan ka man sa mga nagdaang panahon ng iyong buhay, maaaring mawala yung sakit, pero yung nakasakit sa iyo ay medyo mahirap kalimutan. Katulad ng tumatawag na ito, ano kaya ang hugot nito sa buhay? Hello, magandang tanghali po. Hello, Kuya. Magandang tanghali po. Yes, Riza. Yes, Kuya. Go ahead. May hugot ka ba ngayon sa buhay dahil malayo si James? Okay lang naman po, Kuya. Tiis lang. Kasi, syempre, sa hirap po ng buhay, gano'n talaga. Oo. Ate si Manen nga ro, dagawid suna. Madyak lang mo, Kuya, no, gawid. Baka naman hindi nga gawid mo, no, gawid. Okay, I'm sure nakikinig siya ngayon. Sabatiin mo na ang iyong love it love. Kabkablaawak ni lakay ko tinempag na pangkantaw. Kasama sa dagiti gagayim ko dita ni Alicia. Dagiti kakabagyak, family Pega, family Doria. Kasama ito kabkablaawak dagiti kakadwak ti 3L Massage ni Kuya Lawrence, kini Entang. Kasama ito ni John Mer Patalitan. Kung kakablaawak mo tinaimbag ng pangagdaw ni Ma'am Helen Rodriguez, nabayagan nga ng umay. Baam tayo text ko to isuna. Siguro. Sige, Kuya. Mabaling tag-request, Kuya? Yes, ading, go ahead. Request ko man, Kuya, dahil paupawilan ka. Sige nga, Rod. Sumarunong nga kansyon na. Thank you, ading Riza, for calling. And that's ading Riza of 3L Massage. Apo, dito Apo, ay na balong? Mart 1. Mart 1, ayan. Kadagitay kahit na Apo, ti agpa masahe. Ag-relax, ayan. Kapo ti kinaado, ti obra, pudot nga panawen. Don't hesitate, Apo, to drop by 3L Massage, second floor. Apo, tapno, napintas ti flow, iti dardara tayo. And kahit man na po nga pagyamanan, nagati sponsors me, of course, we have Miss Larina Flores of Quebec, Canada. Okay, Rainier's Private Resort, located at Brook 3, San Sebastian, Ramon, Isabela. For bookings po, birukin nyo lang po di Facebook, Rainier's Private Resort. And Ken Kastam. Nagmayang aminta, kompleto di Jayen. You can stay at night with the air condition, agpapatang kayong agagayem, agbabarkada, or you can have your wedding celebration or Nanayanan birthday ka di swimming pool dan, hampay? Matipay. May isa pa lang. May isa pa lang. Kaya mo magpanayon. Siyempre, di ba, gamin pag-stay ang talo aja ka. The proposal da. Jinti mismo nga dakal nga balay. Jinti kayo, tapos ikubo nga dati, kana, aircon naman lang. Amenity lang, Jay, pool. Amenities na. Amenity lang, amenity. Anong tingin na sa amenity? You're claiming something. Yes, amenities. And of course, ang Lorelei Baldoria of California. We have Perry and Maricel Totok nga agpalaingkan kabsat Perry, so you can walk yan. Straight walk with faith in your heart. Ka man no December rin. Ano makapag-chat-chat, kantaan da kayo kini kabsat manang Ante Lorelei. Yeah. And of course, ang Auntie Cathy and Ronald Salvador of Hilo, Hawaii. Daniel and Lisa Cabal of Hilo, Hawaii. Yes. CJ of Baguio City, and of course, Pacific Star International Employment Agency Corporation. Wow. Nga Rod, as requested by ading Riza, here is Pawilan Ka, Final Judgment. Kita mana tanay. Aglinipat tan ading ko, jakon marik na inka panagdungo, na uma kun nga gururay agpadpadaan, ti isa sa pet mo. Aglinipat tan ading sa papanaw mo, bidot
tagandat kung agden na takuma angem inuwadag nak samkino na agurayat inggat makaurnong ka pau-pawilan ka ading ko pau-pawilan ka daksanggasat takinay kayat mo umadayo dito'y den na pau-pawilan ka tagandat kung agden na takuma angem inuwadag nak samkino na agurayat inggat makaurnong ka pau-pawilan ka ading ko pau-pawilan ka daksanggasat takinay kayat mo umadayo dito'y den na ading ko alin lipaten tan karing karita waswang sentan ket di nagtukuman subsublianan tanalabit sa anak mong nawaya pau-pawilan ka tagandat kung agden na takuma angem inuwadag nak samkino na agurayat inggan makaurnong ka pau-pawilan ka ading ko pau-pawilan ka daksanggasat takinay kayat mo umadayo dito'y den na daksanggasat takinay kayat mo umadayo dito'y den na Ngarod, agsubli kami abo kalpasan ti sumagmamanawa palagip. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Lasio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters.
Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Ms. Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Ms. Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page.
Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebal Lasio Taaw, kas kumaho. Okay, we're back. Apo ka Aruba. At syempre, kadoy lang tapo dito yung Katropang June. Tagaduwid. Katropang JM. Dito lang po 104.9 XFM Santiago City. Exciting! Yes, kat ko na ni Stephanie Pascual. Good afternoon, Sir June. And syempre, kas mo na jay, balikas ni Ayata. Amok nga kantata datan siguro nga malagay pa noon niya di English Balikas version. ni Ayata? Balikas, yes. Kasla of love. Pledging malab? Siguro. Alaimpag nga daw yung katropa, pakablao man namin nga tagagulak nang nangro na kinasawak ni Dario Amparado. Pahikan tayo man apo de jay kokorok palomata agya. Ti agyaman Vanji Amparado dito yung gulak di Fun Quirino. Koko. Nananaji ka? Mayat ang pwesto de jay mayat. Okay. We will be doing that later on. And may sabi nga mensahe, nga maada tumutawag, damdama, okay. Basahin tayo pwede dyan mensahe nga may isa. Hindi, Kapsat, mayaten ti signal ko na ni Kapsat Alice. Baka dahil na radyo medyo ada ti problema na, senior citizenen. Kapsat Alice, i-check mo deta. Okay ta, dandanin, iti bonus yon, di ka di? Wow. Gumatang ka iti quadrosonic aji di baterya nga pagpatugtugan ti plaka. Ano nga bonus sa April ba, May? Mid-year? Mid-year bonus na tandanin. Oo. Sito yung ngayon mo. Ay, dama lang mid-year tayo, siyempre. Huwag nga ron nga man nga bulan ng tatayan? Before June. May, garod, May. Yan, before June. Yan, pa-shoutout man ka Medina, Castaneda, Tagimacon, Castillo, Abayaw, lalo na kay Mr. ko, nga ni Pedro Abayaw Jr. nga, ka-LDR ko nga naman ni Juvie Abayaw. Wow, sikat natin natin adayon na. Siyak mat nga ikaroba, kablaawan ta mamad, dito Solano, Madama Buya YouTube from Greg Lapitan, nalaingan ngagkanta ni JM. Ay na, ubing pa ni JM ngam nalaingan ngagkanta ti pang senior citizen garo. Kablawak man, Lakyapag family, kita Salay San Agustin, Isabela, kan Piniera family, Kabakungan family, para kasi nga po yung frontline, I'm watching from Quezon City. Salamat po. Yes, as requested, here is Kukurukuku. Dicen que por la noche no más saliva en puro llorar. Dicen que no comía, no más saliva en puro fumar. Y el mismo cielo se esté manchado, se adelando, como sofría palera que este desvelo de Ayan! Kukurukuku. Paloma. Kukurukuku. Cantaba. Ay, 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 paloma.
Ay, 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 kantara. Kokorok, kokorokoko. Kokorokoko. That's Kokorokoko. From the Trio Los Panchos. Kahit ko nga isagot, dito nga sunata nga, di ka mo nagbunding-dingig ni Kapsat Ronald Zepagan. Ayan, para kayong ka, dito Boston, Massachusetts, together with Doctora Zepagan. Yeah. Dito pa inaano di jay pasarabot di pa inyawat ni Kapsat nga Zenny. 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 Matandaan namin dito. Right. Ayan, taratitat man karuba, pinukusilapang ka. Ayan, Rainier's Travels, kahit hindi ako present every weekend, ilang beses ko naman napapakinggan maganda niyong boses, naka-headset palagi, basta may ginagawa sa loob ng bahay o ilalim ng 4x4 ka no. Wow, mahilig talaga yan sa mga sasakyan? Sasakyan na yung mga extraordinary na. Apo, ang mga journey niyan, grabe. Jeep siguro. Or Wrangler? Ano na dati Toyota na, something like that eh. Tundra. Antik amuti brand na nagijay. Basta dandani din domingo gumagarang ti piyesa da kita nagijay dadakkel nga piyesa for his 4x4. Baka dati ka na FJ Cruiser or ano. Maamuan tanto. Para guys man Tito John, sirog salamagi kan pasyarat matlangon kana ni Jake Fernandez. Wow, okay. At Tito caller to hello. Good afternoon. Hello, Karuba. Yes, from Oscaris, Ramon Isabela. Awan Karuba. Magkasama Karuba. Ni Kati Karuba, gayom yun ni Michael, Suyar Musiscares. Michael, Michael. Kanaya kaguto ko tawag kanyayo. Di domingo da ita. Okay. Isagsagot mo isagsagot mo kininanay mo da ita nga sunsunatang na pa orwan Yellow Rose, di ka de. Gutlawa ba nga matlawa ka san? Okay. Matlawang kaduman Karuba, ni idol ko Jem Pastor, kan kasabot kin ka na Karuba. Matlawak man ni mother ko, dita ayan na. Kasabot kin ni kansat ko ni Manang Kumakes, nakatuwak. Kan kasabot kin tayo ka nakakanirian ni ingar mo. Kentay ka na ating kansat ko kita Ramon. Kentay anak na Karuba. Wala ba Kristis na Karuba? When. Mabali man kan tayo man jay ko tayo man dayo nga rosa. Sinuhan nga kit, dama adi kiti sa mga tinatong nga, isagot yung kanya ko. When. Okay. Sige. Thank you.
Okay, thank you. Ano request na ni ko tatayan ni Rainier nga naka-Toyota Land Cruiser kaya. Cruiser. Pero Wala naman siyang sinabi. modified. Ano yung kunan tatay? Basta every weekend daw siya na ano. Walang Kahit specific hindi na siya song. present every weekend down, nakikinig siya pala. Apa gitaratitat nga rin ko tatay? Juvie Abaya jay. Ay, okay nga rod. Para kang ka Juvie and the rest of the group. Apo nga kanaing sumusubaybay iti programa. May sa akarigatan, apas sa ti panawiyang, tay makatumpong kakabitugangan, analaing ang makiyang, ngano agrikya kay nga agasawa, umawin tay anak na, imbes sa mang pagkapiya, pagkiling nati apa-apa. Pati pa ng tari patot anak, adalat ka nga umas-asa. Namuna tadi na kaya't paabak, ti kamali ka na yun ang asyak. Ang angas kan lataas sa kayag, wala nang gusto kayo kunak. Bagit pa'y tagampot lapayag, nag-iwat putak laaputak. Rat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 ita. Lawat ko ng lakno Korea. Ratatatatatatat ko ng lano malay. Kasta tiginalaaw ni katugangan. Kastana, pagyaman at di ka Adda na, tanong padudungo di apo ko na natari pato pa'y ti kusina. Nasagot ka man ang istimar, managpadigulo na imasitara, isungaan ano saklat, tatiuni na akas labing gala. Rat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 ara kita, lawat ko ng lakno Korea. Ratatatatatatat ko ng lano armalay. Kasta tiginalaaw ni katugangan. Lawat ko ng lakno Korea. Ratatatatatatat ko ng lano armalay. Kasta tiginalaaw ni katugangan. Rat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 ita. Lawat ko ng lakno Korea. Ratatatatatatat ko ng lano armalay. Kasta tiginalaaw ni katugangan. Ayaw. Yes, and at this point, kaya may pong pagyamanan ti primary sponsors iti programa mi nga da kami manan taawang kami apo no awan dagitoy ang produkto iti Yes to Health, of course. Wellness Center nga agar arami dapat libre nga check-up ken konsultasyon. Ket dito mitabo nga magatang iti produkto da nga Santon Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Nature Soya Cafe. dahito ino nga kapitat ta dahito And of course, itong tumarek nga turbo dietary supplement form. Okay, ay joke lang ako. Laging tutag pa. Yung baga mga nga, sige ulit time. Nature Soya Coffee nga isuti, ino magtatanga Ken, kape. ari tumarek man mga turbo dietary supplement for men. Ayan, Santon Plus Herbal Oil nga pag masahe na ka, baling nga ba? And Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus,
Clear Skin Beauty Soap. Yes. Yan. So, kadagiti dati maririn na po. Apang kailang nga po di jay... Yes to Health Wellness Center. sa- Yan. masarakan Masarakan sa Jay Alfonso Street, Barangay Centro East, Santiago City, asa di jay parking ti Unisan Mall. And Yan. for more information na po and appointments, of course, setting, dial 0910. 018-7529. Yes. So, nagmayat. And, Kat dahil kalpas lang nga po nga sunata kat sagot ti Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Pampapigsa, Agbratatatatataratitat. Okay nga ron, pasaan na ganito itong mga pangablao dito. Ayan, happy Sunday Idol. Pabati naman Family Aquino at sa lahat ng taga Gibang at sa punong barangay punong gabiray barangay Kapital ko na gamin Kapital. Kapitan Ato, yayan namin sa na si Danilo Busto, mabuhay ang Gibang Idol. Hello, watching and working from Nilda De Leon, watching and working kano. Thanks po. Thank Dito you. mo at Facebook ti XFM, nabasa mo tajing pabasak. Ayan, may pinapabati siya. Ano? Happy birthday daw kay Go ahead. ayan, happy birthday daw kay DJ Chino ng Sweet Radio 97.7 Santiago City. Maraming salamat mga katropa Santiago City. Ano naman, ayan. And of course, hello po katropa. Da kayo manon, siyempre, kung na ni Betty Cantor. Alcaraz Special Joy kanain nga mga babakati ka ti papugto. Ayan, nembanggal daw kanya yung manong John ken manong JM. Tama si JM may tundra ko. Sikia? Siguro tayo. Tapos FJ Cruiser, puro Toyota. Kung hindi ako naka-abroad siguro, empleyado ako sa sales o teacher dyan sa atin. But I kept pushing hard to make it happen. Ayan. At Sabi siya, may tundra yan eh. Yeah, at kapag nurse ka dyan sa California, especially in California, I said, in US, in California or dito Maryland or Basta Las US, Vegas. wala. Yes, apo Diyos ko talagang dakkel unay iti dakkel ti ganar. Ganan Tsaka siya. dapat ti lugan mo, dakkel nga talaga. Abay. Mabalin mo pagturugan kasi dyan. Oo. Kasi kinanting ako nga eh. Siya Kasi rin- tundra na. Ah. Yun. Dati kipagidan na yung unog. Oo. Okay nga Rod, agpapugto tayo. Courtesy of Rainier's Private Resort. So, itirami din niyo po. Tumawag kayo and then agsao kayo. Timo nang iba kayo. Rainier's Private Resort. Sakbay nga damagin mi apo iti. Title na. That is sonata nga kansunek. So, number to dial? 0905-808-1259. Okay. Iti-ited mi apo kat very simple laing nga sonata. Handa kay parikatin. Tamo mi nga kwatata. Ano di jay? Tapnohon kayong agungungot kada kami. Ayan. Aji na lakalaing apo. Ngayon madimi kabisado dati kantay milatan. Dito yan apo. Tumawag kayo na amuyo. Kaibigan, tila yata matamlay ang iyong pakiramdam at ang ulo mo sa kaiisip tila yata naguguluhan. Rainier's Private Resort. Go ahead. Your name please? Isan po. Pangalan? Melby Kabakungan. Kabakungan iti nga barangay? Saranay Kabatuan Isabel. Wow. Sarani Kabatuan. Oy. Title na? Kaibigan. Sinong kumanta? Apo Hiking. Wow. Kaedad na. Kaedad na ni ante. Ay, Mano taon mo ante? kaedad mo di bala. Ay, hindi na una. Balatan ko. 49. She is 49. Anyway, congratulations. Anagan ulit. Thank you, sir. Ano tinagan mo ano ante? Melby.
Kabakungan. Kabakungan. Regular load, we know Gcash. Regular. Regular. Dahil nga number. When, sir? TM atentay. When? Okay, congratulations. Okay, congratulations. And Orayem, Ajay Load mo kabsat. For the meantime, here's a piece from the 4-decade duo. Sika bang tira ta? I realize the best part of love is the thinness lies, and it don't count for much, but I'm not letting go. I believe there's too much to believe in. So lift your eyes if you feel you can. Reach for a star and I'll show you a plan. I figured it out, what I needed was someone to show me. You know you can fool me. I've been loving you too long. It started so easy. You want to carry on. Carry on. Lost in love and I don't know much. Was I thinking it loud? Fell out of touch, but I'm back on my feet and eager to be what you wanted. So lift your eyes if you feel you can. Reach for a star and I'll show you a plan. I figured it out, what I needed was someone to show me. You know you can fool me. I've been loving you too long. It started so easy. You want to carry on. Carry on. Lost in love and I don't know much. 'Cause I think it aloud and fell out of touch, but I'm back on my feet and eager to be what you wanted. Peace. You know you can't fool me. I've been loving you too long. It started so easy. You want to carry on, carry on. Lost in love and I don't know much. Was I thinking it loud? Fell out of touch, but I'm back on my feet and eager to be what you wanted. Now I'm lost, lost in love, lost in love, I'm eager to be lost what in you want. love. Now I'm lost. Love and I don't know much. Lost Guess in I figured it love. out, and I fell out of touch, Lost but in I'm back on my love. feet. I'm eager to be Lost what in you want. love. Malagip ko data agputok-putok kas lamar lagi kita ni Apo Chief Tech nga agpapaputok mo. Kung kuna. Anyway, agsubli kami Apo with more songs, more surprises right after we break. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio.
Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955. Yes, ay susubliya po dito pagkaya music with you, Katropang June with Katropang JM. And itigal kalpas lang hapong Papug to Me is being brought to us by Rainier's Private Resort. Yan. Thank you so much. Apo, iti tuloy nga panagayat mo, iti programa mi. And sabi ko mata, damot ti may paspastrit mi client. Anyway, once again, nagatikaya na po pala ilang. Ag-celebrate iti birthdays and anniversaries and wedding. Apo, datay Rainier's Private Resort is a perfect venue for you. Yan, kompleto da. Apo, mabaling kayo agrobot di Jayan. Noks pwede kang takasar. Iti attend ati event yo. Apo dagi jay air conditioned rooms da nga and other amenities nga mabalin yung usaren. And thank you so much kada kitay gitoy kaya sa lahat ng nakikinig, kung may nagpapaaral sa inyo or pinag-aaral kayo, kung nanani Rainier's Private Resort dito or pinag-aaral kayo, please do your best na makatapos at syempre get a good job. Yan. And man-mano dito Philippines, iti good job when it comes to medical, not unless you're a doctor. Di
ta nurses dito Philippines medyo underpaid. So no kayo tinangato nga talaga nga salary okay go out of pangkay US talaga nga sobra-sobra DJ ti sweldo. Not mataham mga sobra-sobra pero DJ rigat iti nurse is talaga nga mabaybayadan ti kas unay. Yan. Do your best. So tagadi anak ko, if you are listening, please do your best. Ayan, especially DJ nurse nursing student ko. Sabi ko mata matungpal mo ti arapaap mi para keng ka. It's not for us, it's for you, balong. Jason. Ayan. Mark Anthony Olaya, hello idol, pakibati nga po family ko sa Mountain Province, Barangay Butige, sa mga anak ko. Para kasi nga ng Uncle Berting, it's me, Mark Anthony from Santiago City. Thanks idol. And gandang tanghali po mga katropang June and John Mark from Igs, Palomo. Wow. Tinakan namin. Zenaida Arenas, kung naman good PM. Mga idol, pa-shoutout po kami dito sa Puro 4, San Andres, Santiago City. Family Arenas and Family Ramos sa Alicia Isabela para kasi ng Ilocano song. Well, so akto to pato pa po, iti-request yung Uncle Berting and Ilocano song at pag nanayunin tayo aminin. Parbangon luwag rin, apan nagugot iti kamutin, mangisaang sa agiwayway itinuangan. Nagagin niyang kalbarting, natari pato itidingwen, paburidanan, naskan atuladan. Awan kanyan at banog, inaldaw lata sumalog, uray makasinit pa itipudot. Nakarat kadlata, uray at dasa gubanit na, agpastulwang tipan nakainanana. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat mo ti malemen, tati kayat narumang ay panagliagen. Nalpas tirada epen, agbirok manti panggadanan, alatiro ta dandanin panagapiten. Mapaitan na liday, taabagam nalpay, tudi mamuam iti presyo, iti pagay. Ni Uncle Berting di pa'y umisan, napampaykit di nakiinuman, ngem ko nana, sumulit apintong next crapping. Sumaruno pa nagtatalon, raep kan sikakit ngimaton, doble pa'y presyo, mitem di abonon. Awan pa'y kati danom regasyon, di gasolina iti padanom, ni Uncle Berting nang isaldan taltalon. Kat dinan san masakan, tading makelem ti pamilyan, tatay baro nang agbasbasaket ng asawa. Nagragsak ti pakasarna, balsa dito'y balsa dita, gem alam mo nantay may sanga ektarya. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat no ti malemen, anyang arigat di matlaro mang ayen. Adang apukong ni Uncle Berting, isupayen agpa pagkakasen, alatiro madlaw-alo makayen. At may sa amalong nakita ni Uncle Berting, nakatugaw agap kapena kamulang. Awanan iti matalon, inaamin analakon, awang paket ken kwan at mang taripaton. Parbangon di agriin, napanagugot iti kamutin, iti sumangpat si malibukog ni Uncle Berting. Dagiti anak na, agraman apo ko na, nagraranada anapan bilisita. Dakkel nagbaliwan, dagiti anak na, iti kinagaget imalada ken kuwana. At ang inhinyero, doktor ken abogada, ni Uncle Berting yang atat obrana.
Kasta mi Uncle Berting sala sumangpat no ti malemen pindaan anak na apasiyaren nalapo ng tingdagdagana tapi nagpaadal na ngem mansyon iti balay na sika ngay kaaruba amom kag isuna ni Uncle Berting tatangtay isuna aramidan na ti amin kada nga anak na agsubalit ay kumamit kenkwana agsubalit ay kumamit kenkwana. Well, that's it. The story of Uncle Berting. Ang dami may isa na jay nagbalay kiti ama. Balay giti ama. Yes, kikit ko na jay. So nga tira man balong. Ang ngayon magul kabiit. Ano ti request ni J.V. Fernandez sa tayan? Jake Fernandez. Jake Fernandez. Zero Salamagi. Oh, later on. Tira ito dita. Dito nga po, jay may sapay apong success story of a father. Dito ay Balay giti ama. balay kiti ama. Adda gayem ko aman nalon. Ano nakalugan nente karisun. Nga akturong sadyay taltalon. Ay mangrugin ako mansyon. Kaslaawan di parikot na. Ragsak latat at dati rupa na. Agrungi itno dama sabat na saan. Tang adno pagtagarianda. A typical farmer. Pagulidanan nga ama ay nagsingpet pa'y nga asawa. Di na pa'y diswanti anak na no at da pagkabasulan da. Pasaray bukawan ni bakit na nusukunen da jay kantina. Agwingiwing sa isman na amin na banag aw-awaten na. Correct. At damit wa ang anak na agpatpadang agpasbasa. Ag cellphone latat obrada di pa'y mainawan lang ananda. Ludilawen ta inada babaam lata unana itet kati ka ba elanta bareng lang no makaturpos da. Ang nakaawat nga ama ay nagsingpet nga asawa. Di na pa'y dilawen anak na Facebook lat obrada. Kamatis ni pamigat na longganisa ti anak na. Ulong marugang ipangal daw na ay adobo dagiti anak na. Atay gayem ko aman nalon. Anang rugin nga agkonsumisyon. Isut inlogan tanjay karesun. Sa balinti ina ikan kansyon. Nagdagsen di parikot na. Narba amin nga rapaap na. Tama din naggraduar anak na. Dida impas na tinagbasa. Wow. Pagulidanan nga ama inaklon ng tigasat da. In-transfer na idajay tesda. Baka isut swerte da. Hindi kon pinag-abroad na di jayen ana amirista. Sakripisyo ni tatangda. Tapno sumaya at lang biyagda. Nagpurnong dagiti anak na naging inot at timakderda. Timalyaw dat nagapuanda. Ni ama dat nakita da. Taygayem ko aman nalon ni sunan tiyag cellphone. Naka-headset akan kansyon. Amag-mag nating ati taltalon. Di man nagturpos anak na. Suporta na di nagpatingga. Ketika maurianan na. Nagbalay gida nga aga-ama.
man bilang nga nakatulpos dagiti anak yo. Ayan. That's not the end of the world. Baka dapat iti nasaysaya at apong gasat nga dumteng kadakwada. Iso nga oray no nagsarteng da. Anyo abong nga isasarteng disuport tayo kadagiti anak yo. O di kita man nagsubli kin tatang dayjay parabor. Ingatangan dati cellphone nga iPhone. Naka-AirPods. Wow, AirPods. Agkan sunting nga di taltalon. Ano nga ta? Authentic nga ta? Dayjay AirPods na. Bueno, kinatang na lang dita. Shopee. Isupay kahit nagrigat tatan nga kitainen iti authentic nga Apple product ha. Nagaduti karaywarang generic OEM. Ano ba di awag na dyan? Class A. Class A. Bueno, premium. 1:1. Premium copy. Kung kunatag ta. 1:1. Ano ba, diba? Kasama tibado at dagijay ipagbagadang mall pull out. No? Sapatos itang UA pair. Diyos ko naka-ado. Nga summing them all up apo. Alantay ti suma total. Those are fake. Kasi hindi siya dumaan sa quality control. No. It's fake because hanga isut hanga dayjay manufacturer tinagapon na. Kinopya laeng tida do mga agar-aramid nga nalabit marigatan ta nga agaramid iti agi kwati brand da mismo agaramid ti salida nga brand isong kopya nang amin. Kopya dalatan po kita aman lang. Magandang tanghali katropang John at Jem para naman ng kahit maputi na ang buhok ko. Ayan, pasyarat sa mga batchmate namin 1980, especially Korapay Gang, namin ni Lucy, Pascual Season. Good hi nun Karuba from Rizal, from Nanilita. And magandang tanghali sa inyong dalawa. Pag-ibati man happy birthday ni kapitbahay na si Smile Evangelio dito sa Barangay Calaw West, Santiago City, from Julian Lopez and Orly Arconado. Katropang John and John Mark, kablaag man datatangkin inang ko dito San Antonio, Ramon, Isabela. Ngagdagdakan ngayon, prakastikan tanga si Siwit. Salamat, katropang John and John Mark. Okay, pero kinta dahi kahit maputi na ang aking hokbu, ay nang ito dahi pakasarakan tatadajayan. Kahit maputi na ang buhok ko. Okay, on your way. Hello, Manong John and John Mark. Nice to see you both again. Please sing Hello Mahal. Thank you. It's Maribel Garcia watching from Salinas, California. Well, tirante ng dumateta. Kung tayo ay matanda na, sana di tayo magbago. Kailangan nasaan ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y agad at yakapin. Hanggang sa pagtatanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko. Ladies and gentlemen, Jano Gibbs. What? Jano Gibbs. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayo mangangarap ng nakaraan natin. Jaya. Ang nakalipas ay babalik natin. John Mark. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko.
Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko. Pakablao man, kadagiti batchmate ko, iti LOE Batch 1983 nga idadalawa ni Dr. Oliva Gafood. Is this Oliva or Olivia? Okay, Oliva Gafood, it is a Bella State University, Tiague, kani Attorney Ferdinand Paguyo. Paborito mi ate kanta nga, Have You Ever Seen the Rain? Have You Ever Seen the Rain? At dapat sa bali dito yung pangablao ko na idol, babati nga po kami dito sa Rosario, Santiago na gumagawa ng motor. Kasama ko si Loreto Santos. It's me, Joey. Pa-request po ng Tumong. Salamat, idol. Joey. Tumang. Okay. Yan. Happy Sunday mga karuba. Request mo niya, Rivers of Babylon from Imelda Tulio. And I don't have cars but I have the subway train. Ha ha ha. Ano ni Nilda de Leon. Subway trains. Oh, grabe talaga yan. Yan. Kablawa man, nagitan nagkong at the J. Rizal, Santiago City. Tinimbang nga pangal daw da from Tessie Ancheta. And kablawag man nagitoy ipagko patpaturog ti anak da. Kanagluto ti sida May watching from Purok 7 San Antonio. Ramon Isabela, salamat ko tropa from Orly Arconado. Ayan, Say Agustin pabati naman. Ni mamang ko nga Babylin Agustin ti happy birthday from Villa Carmen. Ramon Isabela ni Say Agustin. Have you ever seen the rain? Pero kita man na have you ever seen the rain ta? Kitanta man makansyon lang. Lucy Pascual Season team song ng mga batch 80. Kaano-ano mo si Jumedes. Ayan, tatay ko po. Daydi Jumedes Pastor. Yes, father na unluckily naasa pa apong pimanaw. Ayan. Kabatch na siguro ito Lucy Pascual Season. So, di nag-request kahit maputi na ang buhok. Oh, wow. Okay, Oh. lady, have you ever seen the rain? Have you ever seen the rain? Have you ever saw nata? Okay, kitang taman may tereklo na. Search for the lyrics. Parang nga ito. Ang ato mga talaga pingatang yun. Nang ato mo ito na dating ating plate. Long ago. Ano ka man? Creedence Clearwater Revival. Yeah. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so to say, it'll rain a Saturday. I know, shining down like waters. I wanna know, Have you ever seen the rain?
coming down a stormy day. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down a stormy day? Yeah. Oh, thank you so much, Kapsut Nilda de Leon, for that orange thing on the screen. It's 2 minutes before the hour of 2, and you are still with Katropang June and Katropang JM. Dito lang nga po numero ng programa. Adda kami Manen. Dito yung 104.9 XFM San Diego City. Exciting! Yan, at hantang nga mabalin nga palipasan. Dito yung pagkakataon. Dito yung moment Good nga taway. hantang makanta dito yung may isang sonata. Nga isagot ta, kadagiti amin na pong suporta kanyamin. Sean Melibet, happy Sunday po. Shout out naman po sa pinakapogi kong lolo Pedro Libed, iti Rizal Alicia Isabela from Rojas, Solano, Nueva Vizcaya. Maybe you don't know me any more than I know you, and I wouldn't blame you if you walked away. I've been watching you all evening with the teardrops in your eyes, and it touches me much more than I can say. You know I hate to think that someone could have hurt someone like you, and if I was him, I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Saw you in the corner, and the moment I walked in, saw your lovely face across the room. No, I won't forget it, and the way it might have been. Why did you have to leave so soon? You know I hate to think that someone could have loved you more than me, and at times like this I'd be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. How long must I wait for the last rain to be here and the last chance to come? Had to think that I was born too soon. How long, honey, when the lover don't come? I was there when you left, just didn't know how to begin. Oh, lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my shoulder,
Put your worries in my pocket. Rest your love on me while. Lay your troubles on my shoulder. Put your worries in my pocket. Rest your love on me while. Lay your troubles on my shoulder. Put your worries in my pocket. Rest your love on me while. Okay, karta po, iti oras na 1:32. Timala, magsubli kami with more songs and surprises right after we break. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area,
air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Well, you are still with Katropang June and Katropang JM dito ang numero ng programa. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting. And Kabsat Nilda De Leon is requesting for the song Dalayap. Dalayap. Masapol nga rod. Nga kansyonin tatapno isardeng na pailaeng iti agubra. Ayan. Hi, Idol! Babalin ba request ti happy birthday nga kanta para kini Ma'am Joy Alabon iti PPDO Isabela. Joy Alabon. Tumakder nga inang mi Joy Opisina mabalo agyaman Idol. God bless. From Maria Novi Saldo. Okay, damdama. For the meantime, here is Dalayap. Dalayap. Sipot pa'y di damdamo, ngaing ka masarap. Kas ka man latay dalayap, nga rangal sen kaniyak. Kasaginaw biyak ko, mantay kayarigan. Nudi kan mapurus, patay pagtungpalat. An-anwenta pintas mo, ngaing ingutem unay. Met umanaya sa likwam, nudong ni patay. Agayat kaitan, takasad sa diwampay. Yan tangay at tuyak, nga at tarigagay. Sipot pa'y di damdamo, ngaing ka masarap. Kas ka man latay dalayap, nga nangalsam kaniyak. Kasaginaw biyak ko, mantay kayarigat. Nudi kan mapurus, patay pagtungpalan. An-anugan tapintas mo, ngaing inutem unay. Di met umanay asa likwam, nudong ni patay. Agayat kaitan, takasat sa diwampay. Yan tangay at tuyak, nga at tarigagay. An-anugan tapintas mo, nga inigutem unay. Di met umanay asa likwam, nudong ni patay. Agayat kaitan, takasat sa diwaampay. Yan tangay at tuyak, nga at tarigagay. Yan tangay at tuyak, nga at tarigagay. Makatal na dito gaw ta. Kahit kung ato ka rin dito ay happy birthday in piano arreglo. Sino tag-birthday? Ma'am Joy Alabon. Joy Alabon. Tara. Happy birthday. Mali ha, kastudio niya. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.
birthday, Ma'am Joy Alabon of PPDO Isabela. Sa PPDO Isabela, data iti opisina mi abo. Yay, Capitol. Adda iti MPDO. So, MPDO stands for Municipal Planning and Development Office. PPDO stands for Provincial Planning and Development Office. Yan. Ita apong mararami da kitay akakapatag. Bueno da kitay plano iti intero nga probinsya ti Isabela. Di provincial land use, the comprehensive development plan of the province of Isabela, etc., etc. And we have just submitted our annual report for your information. Yeah. I'm sure adutihang submitten iti annual report. Nga adati karaman na nga kwadita nga SLGR, with a State of Local Governance Report. And we are happy to inform nga iti rating iti munisipyo ti Ramon is 4 point something like that. Nangato. Ayan. When it comes to social service, governance, etc., etc. Ito limang nga sektor. Okay. Napay iti pangablaw nga Juan, na-request na tayo ni Javel nga Hello Mahal. Hello Mahal. Ano tiket mo nga version? Atay Matiket na jikin Jason ako dito ko na. Man. Hello Mahal. Pero kita hello mahal in yan na yung pag malam mo ko yung John kan Boss JM from Jerry Deo Batara. Wow. Shekel. Jerry Deo Batara Shekel. Ayan. Iti agnanayon abaro. Ayan. Oray no namin ano nga nang asawa. Barulata. Hello mahal, sa dinti ayan mo, kailiw ko, batarat arakop mo, sapay kuma, tamalagip mo, tiyag turong lugar nga ayan ko, biyag ko, aniyan nga ilim ko, gapot ka unday abawan ti kaawon mo, sapay kuma tanaragsak tuti buwang ayanta no dunteng ti tiyempo. Hello mahal, kumusta ka? Nabayag laidin adita nagkitaan, sapay kuma ayat kutak sublikan tatlo paparwenta ti ayata nakilkay. Hello sigama R&B version. Great sound. Montog lang kumagaraw. Hello mahal, sa dinti ayan mo, kailiw ko, batarat arakop mo, sapay kuma, tangalagip mo, diyan turong lugar nga ayan ko, biyag ko, aniyan nga iliw ko, kapag kaunday panawan ti kaawan mo, sapay kong tanaragsak tuti buwang ayanta no dumteng ti tiyempo. Hello mahal, kumusta ka? Nabayag laidin adita nagkitaan, sapay kong ayat ko tagsublikan tapno pabarwenta di ayat anak elkay. Hello mahal, kumusta ka? Nabayag laidin adita nagkitaan, sapay kuma ayat ko tagsublikan tapno pabarwenta di ayat anak elkay. Hello mahal, kumusta ka?
sumangpet ka sapay kuma ta sumangpet ka. Aside from hello mahal, sabi ko mata sumangpet kan, anapay tigay mo sumangpet ito tanga oras sa balong. Ay, hahay. Okay, anyway, sabi ko mata sumangpet ng paison. Anyway, thank you so much for that smile sa ading Jerry Deo Batara. Yan. Ngano ko man, nagtumtumar ka laeng iti turbo tayo tayo supplement. Di ka kumapinan panawan. Nakaro. Ngam gabo, naglabsing ka. Naglabsing ka. Bueno, binebayam data turbo tayo tayo supplement. Ay kat. Ajayan. Sa bali nagturungan na. Aji, hello mahal mo. Oh, anabay. Pabati, kinitatay ko Antonio Vidaria from Rodelio makapabulol Vidaira. Ayan. Okay, and this moment we have a caller. Hello, good afternoon. Agor kata. Bigla mga nagtututan. Okay. Pakabalaw man mga idol. Kunpay kantaman ti Scooter, salamat po. From Albert Valderamos ni Kuya Kagawad. Wow, the number one Kagawad of Raniaga. Ramon Isabela. Ana nga ta, iti masangwanan ni Alberta. Scooter nga ta, no big bike. Baka BMW. Wow. Masul-masulan. Na duma-duma a motor ti mabalin mo aluganan. Adda darumo, adda tarangad, adda batik, adda damulag, adda nabuntok, adda napartak, adda kenkan namang pairiyag. Ano ang ta TMX no kuktaram ay kumuktarmet. Nuraw sar pabara empay samtu masakayan. Ano bentay dakal abig baik matangan kan ngagkay kayang kasla masep pay tasalang. Sumalta kan dito'y pagi, scooter lang tanad basit, lalaing em tiyag kapet, idanun katinggat langit, mapnek kalagit nga agsakay, tanong maflat, ay kat bumbak, payuray scooter, nagseleng ken nagtibay. Scooter ter uray kalat, agtigat-tigar uray bating, ay anyan anak teker, dan nagpatiwar-war. Scooter ter uray kalat, agtigat-tigar uray bating, ay anyan anak teker, dan nagpatiwar-war. TMX no taram may kumugtarnet. Luraw sar papara empay samtu masakayan. Ano bantay dakalabig baik matangan kan ngagkay kayang kasla masep pay tasalang. Sumalta kan dito'y bagi, scooter lang talag basit, lalaing ng tiyag kapit, idanun katinggat langit, mapdek kalakit nga agsakay, tanong maflat, ay ket bumbak, pay uray scooter, nagsileng ken nagtibay. Scooter ter uray kala, agtigat-tigar uray batin, ay anyan anak teker, dan nagpatiwar-war. Scooter ter uray kala, agtigat-tigar uray batin, ay anyan anak teker, dan nagpatiwar-war. Scooter ter uray kala, agtigat-tigar uray batin, ay anyan anak teker, dan nagpatiwar-war. Scooter
Uray ka lang, agtigat-tigar, uray bating, ay anyan anak tuker, intan nagpatiwar-war. EJ Alberto, pa-shout out idol dito ay nano mo nga barangay 51A ng Alisan, Lawag Sari, Ilocos Norte. Request ko man tay Alibot kang kape. alibot ken kape. Amot-amot ito, alibot ken kape. Circuit nyo nga po ang bayan ng June sa 21-22-23 ng Happy Pinelisa Day. Uhaw kasi sobrang init sa labas. Thanks po FDD, brother. God bless always. From Alfred. Alfred. Okay. And here is another caller on the line. Membangal daw. Membangal daw mo, Sir Jen, John, Mark. Ay, Apo ni boses pa lang, alam na. Attorney Pedro Libeda. Tatay ka, sindang asin kinyayo, kadi yung magpanpansinan, Sir John. Aya. Well, isa di jay naibusan pa iti kuan at pwede kuan natuawag sa ilo marke. Kaya nagsawag ulit na tayo, Sir John. Ay, ngamin, no, maitama nga kang kansyon kami, talaga kami makita. Anyway, kumablao kan, Uncle Attorney. Attorney pa yan Kaya na nagkaumunaw ay Sir John and John Mark. Kablawang kayo iti nadarisay kan naparabor nga ang malamyo titunggal may sakala kayo kang rona kita DWD wayan kadagiti draman ti kagatwam kan kadagiti pamilya yung mutan Sir John and John Mark. Agor ka! Agor ka! What? Hindi ka ba yung tiway nga? Nga DWD Calix FM. Oh, si Timbaga. Ora i-rewind mo. Ora i-rewind mo. Asiwire. Asiwire. Talk. Sir John. Oh, sige. I'm sorry. Iti radio nga XFM na itutulwang na John Mark and John Mark Pastor. Okay. I'm sorry. Parang lagkod ulit siya pa. Mga friends. Umano na ikablawang kayo nga ti nadarisay ka na parabor nga pangaldaw amin ulitan kan kastamutan ka na kayo mapada agdengdengag ni Paring Camilo, Candidas Choco, and Mila Villar, Carla Gaon, and Lolita Cagayan, and with Elsie Libet, and Margarita Farong, and Nita Pusillo, Gianni Asuncion, Gianni, Tanakan, Kaniriming Sagulyes, and Maribik Urbano, Imang Ubando, and Delia Lebet, and also Gloria Lebet, Annalisa Lebet, and also Carol Gamay, and Lerma Ballesteros, and Aste, and also Eliboy de la Cruz, friend, and Edwin Mariano. Kablawang kayo, ti nagasat unay nga daw titunggal may sakata kayo. Kada kayo amin nga pada dengdengag kang rona iti barangay Rizal. Agrugisak ti kanta Sir John nga di nga mo umanod padaya. Ano dyan? Wow. Alitan kandahan nyo diya, di nga mo umanod padaya. Kuna na. Medyo madimit sa maalam. Aji kwa. Sir John. Aji ngay alas 3 bangon. Okay nga rat. Aji mangisupot pa ko na na. May suot pa ya. Dengdeng man lagi pada mahilig ng padpadaya. Ulitat, I'm sorry, my friends. Kasi ayaw na gamin nga tumatawag dyan ko aso nga naduduma may lawan. Dati tibangir naduduma. Ado tigagayam tigamin, Sir John. Salamat na tinagapan yung mga dayta, Sir John, nili. Okay lang kada kami, idag kamali, Apo Kabsat Fatima Serrano. Ayan. Pagyaman namin iti panagtawag mo. Si Baste, kang runana. Pwede na, Sir, gagayang
amin na kita nga dangdangag iti XFM, iti Santiago Radio, Sergio. Okay, thank Ating you so ano much. request, mga request. Thank you, thank you. Alas tres. Thank you, mga friends. Bangon. Thank you. Di nahilig isupot. Agsyaron. Konita. Adda mga awis ken ka. Oras alas tres. Ti parbangon. Sumsumgar amin. Adut-dut mo. May sa papel. Pinidot mo taawan danong ket ko nampal umnunday to di may sa anang tedken ka ti sakit ti tiyan ket tay kina durbab mo nalaing makidaya tagtaga impen unay no dim amaramana tihandada mangisupot kapay ngaminawan kapkap nakamnutag padaya awan makalusot pindaem amininda makanti tungtunganen Mirawan kapkap nekam nagpadaya awan nakalusot pindaem amin ida awan bain numakanti tungtunganen sa anang dedken ka ti sakit ti tiyan ketay kina durbab mo nalaing makidaya tagtagain ten unay nudim amaramana ti handada mangisupot kapay ngaminawan kapkap nekam nutag padaya awan makalusot pindaem amin ida awan bain numakanti tungtunganen Okay, Abo, ket ko na natin ito text message. A very important text message, Abo. Nagpo iti Iselco Municipal Branch. Pakablawa man ni bakit ko Agnes Obra ken kadagitoy kadwak itatan ito'y imuyong nga umin inom. What is imuyong? Imuyong nga umin inom. Pare Ponso ken Junjun Obra. Agdingig na kano da pare Jun Obra. Yan. Thank you so much, Abo. Iti damdabagan tamto di tagay. Iti anatan kalalaing electrician mi Abo di jay LG Ramon. Ayan. Nga always available basta dalakit di isuna. Wana. Nga available na one eh. Anyway, agsubli kami Abo with more songs and more songs and more songs right after we break. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada.
Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait.
For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Subsabali ako lagi pa kaya may katropang June kini kagawad John Mark Pastor. Dito lang po Adda kami man dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting. And nakita ko nga dati nag-message. Wala na dito eh. Apa yung nagadol? Text kanya kasta niyo. May kadwa ato yan. Wrong number. Madi, modus operandi ng mga texter ngayon itong ganito. Scammer ka kung kunan ito. Magbayad ka ng utang mo kung kunan ka. Siyak pa eh. Ada utang na. All hulog ko lang yung credit card ko. Ano ba? Kalkalpas ko lang nga nabayad nito. Dahil lugang po. Bagay hindi nga mo utang. Papa! Anyway, hindi madamag. Balong, John Mark. When Sir John kan John Mark pay kantay man ajay suyo. Jan Iglesias ti Barangay Liwayway na naman. And Greg lapitan pakablaw man karuba lapitan family. Jay Quezon San Mateo. Isabela from Solano with love. Ayan. Glenda May Helardo pakablaw man Helardo family. Dito Estrella San Guillermo. Isabela Mansion. Kanaman Igor at Blind Traveler. Great command dagiti kakadwa nga visually impaired nga masayista iti intero nga norte. Request kaman dyan nalabit tata. Nalabit tata. Charak kaparam tata. Maybe this time aning Ilocano eh. Matandaan na pa yung ata? Madin mga ka dyan. Yan at sa'yo pa lang. As requested, here is something from... Teka mo, sino original nga nagkata dito eh. Yata order mo. No. Mansuyo soy nandagam mangisimba sinanam Siyamad lang ayos di dano may maya si ding ding
Okay, kuna na dito ini pang manok atang atimplamon ti kapen kuna na Awam paim, danom la atoy, danom. danom kini John Mark apo awan ti baso nang amin iso kadi. Siya met apo may salaeng nga kastoy iti ini na madinga bumaaw iso nga kadarato isaling ko dito yan kasi apo ti operami dito han nga kanay hanga mabalin ti ado nga kafe tanang nga ti sugar no ganyan. Anyway, no, Santon Plus no, Coffee Santon Mix. Plus, okay lang. Okay lang kan Nature Soya Coffee. Tawan iti raman na. Herbal na kita. Herbal. Talagang herbal na talaga. Sir John and Jan. Kita Nway. DWDY. Kuna na dito. Sir Hill. Kuna na pa yun. Okay, agpaspasensyakan kapsat nildaan ado unay ti commercials and advertisement dito YouTube to talagamit nga haminga mo dito haminga control. Okay, nga Rod, naman ti may isang caller tayo on the line. Good afternoon, Sir John and JN. Hello, good afternoon, katropa. Wow, anya ti maited mi kada kayo mapagsayaatan. Agpa-request silang katropa. Okay. Ana? Ada yung mga sikat-ibak ng ko. Nakanta na tatay jay English version nan. Baka Adi ko natagaro din katrop, Big Diamond. Isumol lang. Sumula. So, ti English na kardaya, sikat bak nang ko, Big Diamond. Big Diamond. Kasi sa bali bitaje nga ko na. Adi ko natagaro din katropa jay Agoray. Ajay, Adda akong biyag ko. Oh. Okay. Sino karda ito tumawag? Ay, siyempre, taga Quirino, taga Villa Pagaduan. One. Pilyedo? Bye. Gamay. Carol Gamay. Yeah. Okay. Okay, katropa. Okay. Adda akong biyag ko as requested. Pasada na sakit nga ikikita di na talikodan kung asem na itaduwa-duwam at palawag at di kinapudno tunggal kasangay mo siyaktay di makainga amug nga ti gustuem ada agtasibay mo nga aglalailukin ka adut nagkurang tauray laeng nasurat di kan masubalitan din na kaya asawen nga awan kam ito'y nakin kurang at lat panawen no isut pagkunaam adikan ay ayaten dayto'y metilaglagipen di ka kuman sinabayana diyan kuman nagpapakitan tadyak kaya ngayon ka masaktan
Subalitan, hindi na kaya asawen. Ngaawan ka, bitinakin, kurang aklat panawen. Naisot pagkunaan, adi ka ay ayaten. Dahito'y matilaglag pen, di ka kuman sinobliana. Diyan kuman magpagpakitan, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Diyan kuman magpagpakitan, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Sir, please, request ko man jay balangig sa luyot ken marunggay. Para katiki amin nga taga Cebu. It's me, Norma Bermudez. Alright, sir, kan ating madamanak agboy-boya. Thank you from Liam Bermudez. And Ricky Do, pa-shoutout idol watching from Vancouver. Para kasmantay si Siwit. Thank you. Ay, napay ni Marigriga, may paspas sa rukikig, may patpatublag, kinirog nga bagas, pinapagbibiyag, dinan mabailanin, at tuluyan tiyag-biyag. Balangin sa luyot ken marunggay, pangal daw pangmalem ken pamigat, di bayen makaangot, itinalanitan, siket na dandanin mapugsat. Ubing lakay bakit ken agtutubo, ang panurot agagawa, agirid-iridam kayo. Ang ayan iyo amin, akabaelan iyo ibangon, kabibiyang ni Filipino. Nina de Leon. Balangin sa luyot ken marunggay, pangal daw pangmalem ken pamigat, di bayen makaangot, itinalanitan, siket na dandaning mapugsat. Ubing lakay bakit ken agtutubo, ang panunot agagawa, agrit-ridam kayo. Ang ayen iyo amin, akabaelan iyo ibangon, kabibiyang ni Pilipino. Ay, napay ni Marigriga, may paspas sa rukikig, may patpatublag, sinturon nantay pairot, 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 sikat na dandarin mapugso. Sinturon nantay pairot, 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 sikat na dandanin mapugso. Sinturon nantay pairot, 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 sikat na dandanin mapugso. Sikat na dandanin mapugso. Bagis nan tayo nagsisining galut. Yes, and pa-shout out po mga idol watching from Vancouver. From Si Siwit, ti-request na. Oh, si Siwit.
Kanarpas naman din may isang kutatayan. Suyusoy. Suyusoy. Suyusoy Damdam naman, mandag- padasintan. Okay, akit, ano pa, iti mabalitang kansyonan. Ate, hindi mo kakanta na ta? O kalawi, makitang kay kalkali kaguma. Hindi kami second voice na hatang ako eh. Duet kami nata, babae kin lalaki. Awan, madito. Proyekti pa na kaluom na. Kasi okay nga rod. Pagkanta natin sa bali pa ilaeng. Okay. Awanin, di ba nagip mo nga requestan? Namutan. Atilatan. Okay. A song from Noel Cortez, barong. Di para talon nyo. Ha? Di para talon nyo. Ortiz. Para ka kita yung nahilig tigas yung klase di sonata. Parang hindi bayaw ah. Hindi ko na sana pinamasdan ang iyong ganda Parang at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma dahil sa akala ko di ako iibig sa'yo. Ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya ngayon'y waring gulong-gulong ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umiibig sa'yo? Hanggang kailan magtitiis hilim ang pag-ibig ko? Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na inibig kita. Hindi ko na sana pinamasdan ang iyong ganda at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko di ako iibig sa'yo. Ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na inibig kita. Nais kong malaman mo na inibig kita. wow,
That's from Roel Cortez. And dagiti pa ito mga pangablao ko na online na ni Kabsat Charity Lianes of Porterville, California. Kunana, time change iso nga makakamata manan ti mauding nga programa. Parte ti programa yo. Kunana. Okay, good afternoon and drive safely Kabsat Charity. No kasi ngamin nga po after her duty kat pabarain na pa yung lugandag lalo iti panahon nga winter di ba pumpuno pa la yelo yan so nga masapol na tayo kasi yung nagtilugan papudutan na pa isak pa nga pumataray nga gawid yan kasi ubra na Dapat kasi mo talaga. ano ta mga gilyero dito yan tayo Maday, kahit ko sa pag warm up ang basit di makina. kasi Ramid ano ka pag under ko taray Maday pa nga nagtayak kumbaga di oil na nga eh. haman Kasi feeling mo lang deta feeling mo lang shout out from Ilagan. Lalo dyan kasangay ng SK mi dito Gayong Norte. Naragsak pa nagkasangay mo ading. Salamat sa pagkain. Rakas man dyan Cotton Tital Talon. Patalastas nga ro din. Manang. Yeah, Katropa. kami. Yes, babalik po ang inyong mga lingkod, Katropang June at Katropang JM pagkalipas po ng ilang paalala. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College.
with POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville. Okay, agsubsabliya po, nagiti po kayo mo para iti mauding 30 minutos, iti tangatang, and still with you, Katropang June, with Katropang JM, and we are the 4th decade duo, dito lang nga po programa mi na po 1, Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City, exciting, and of course, once again, thank you so much for the Yes to Health apo, nga awo mo, dito mangyayawat kanya kun, dagiti produkto ti Yes to Health, okay. Damdama iwaragawag mi apo dagiti produkto ti Yes to Health nga mangpapintas iti panagbiag tayo tapo purong herbal apo dagitoy agas wenno medicines nga ilaklako da. Agitoy na po. Of course, we have Santon Plus Herbal Soap para iti
napintas nga Codil, ayan. And Premium D3 Soft Gel Capsule. We also have Santon Plus Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Nature Soya Coffee, Turbo Dietary Supplement for Men, nga susarin ni John Mark Pastor, Santon Plus Herbal Oil, siyempre tap na nagalgalis, ayan. Iti pa nagmasahyo, agusar kayo iti Santon Plus Herbal Oil. Dito angot na pailaang, dito kayo nagmayatan, talaga nga zoothing ako nata. And of course, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, and Vision X Plus, and Clear Skin Beauty Soap. Dito yung Clear Skin ticket ko nga padasan Yan. And Yes to Health, thank you so much. And also, thank you so much for this, Yes to Health. Yan. Apo ngitain parang kumitian. Analpasan TV nga kasi lang nga talaga. And para kinikab sa Charity Lianes of Porterville, California. Favorite na dito iket. If you are still around and driving home, keep safe, Kabsat Charity. It happened in old Oklahoma one night in the beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. It happened in old Oklahoma one night in the beautiful moon. Love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Go send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. Ayan, isumot lang nga madi nga nag-reply ni Apo Vice Mayor John de la Cruz. Madi nga na-deliver the day message ko. Sumo lang. Uray, kapi nga madi nag-reply. Very responsive day boy. Kuna. Ayan, madi nga nag-send. So nga, i-send Apa mo nga ulit. natilaw ko? Siguro, send mo ulit. Not delivered ko na. Tanay. Sabi ako uray ni
Try again. Ngem, apo no, dito ka istasyon tatahaan nga ni katropang weng ti ibagaw nga agkasar. Tada nakita nga limapas nga kasar na pan nagsolicitud di langana, apo, Diyos ko. Ti amo nga rin tatay ko agwa umattend iti JS Pram. Oh, di ka di. Talaga nga blooming is una. Okay, Jack, ma-imagine ti payud na. Okay, anang nga nga pabanglo. Adatan. Apo. Ay! Nagsaya. Yeah, very good to see. She's wearing a very nice Dress. Yes, the dress. Okay. Anong artikulay na dyan, Mark? Mali ka mo, no? Aglalaok mo ito. What is the peach is the main peach. color. Yan. Peach. Pag peach siguro talagang naghahanap talaga yan. Yung kulay na naghahanap ng kalaguyo. Paano si Ading Wing nakahanap na, oh? Plain na kasi siya. Plain. Pag medyo flower, naghahanap pa lang yan. Naghahanap ng gadapo sa bulaklak. Okay, itry natin tawagan si Vice Mayor. Hello, sige. Testingan. Testingin naman na kasunod yung style na dito yung kapagis ko dito. Tilad dati madildilaw da sir ko kung wala na siguro ni katropang ano. Ading Weng, dumungag ka ah. Sorry. I got no sorry. You do not have enough money in your account. Hello, Manong John. Yes. Sako langan ni ring mo sa mo ni Bison. Yes, live ka actually dito sa aming XFM radio program. Biglaang interview. Yes. Ganun, no? Sorry at we put you on the spot pero gusto lang naming ipaalam sa iyo na natutuwa kami dun sa libreng Tokarte umili. Yes. Programa natin yan, Manong. Yes. Sa mga kababayan natin. And how is the process, Apo Vice? Hello? Yes, and paano yung process? How to avail? Tumawag lang sa office ko sa bahay. May mga staff tayo doon. And then usually kasi pagkasal 1 month before, nag-re-reserve na sila. Oh. So, ganun kadali lang. Tumawag lang doon. At kung sakasakali ay wala siyang natapat na schedule during that particular date. So, ina-accept natin yon. Saka isa pa, Manong June, Bagis, ganito siya. So, within Ramon po yan. Within Ramon, kung halimbawa maski Isla Verde pa man yan, maski Baligatan pa man yan, basta parte ng Ramon, dadayuhin natin, basta huwag lang lalabas po. Kasi may mga kababayan po tayo na nag-ask kay Vice Mayor Vice, sabi nila, pwede bang hirapin natin yung tukar mo, ilabas natin sa Cordon or Alicia, hindi po siya po pwede. Maliwanag lang po kasi mahirapan po kami sa transportation. Sa kaliwanagin ko lang po yung salitang libre po yung mismong tukar, yung mismong sound system. Meron lang po silang ibibigay na para sa mga operator lang po. A minimum of 1,000. Gamitin mo man yan ng 1-2 gabi. 1,000 para sa mga operator lang. Pangkain lang po nila or panggastos lang po nila. Yun lang man po. Very good, very good. And congratulations. Talagang nakakatulong sa ating mga kababayan yan, Apo Vice. Ayan, okay po. Para sa mga kababayan po natin yan, Manong Jun. Yeah, sige. At the same time, isa po sa mga katropa natin or ating mga DJ dito sa radio ay Taga Ramon. At ikakasal po sa April. Yan. Ay, ganun po ba? Si katropang Rowena Munchang of Purok 7 San Miguel? Purok 7 San Miguel. Ayan. Iso nga nalagip ka launay, Apo Vice. Ayan. Opo, Manong Jun. Rowena po. So, dati pasar, gajay schedule na po, may kailangan gay, mo nga pagtaya kung na opisina ka po, asikasuan tayo po, asikasin po natin yung mga schedule. Yeah, so thank you so much for your time. Uray no maturog kan sa akin, naistorbo ka. Opo. Wala pong, yun, basta agree ang telepono, sagot agad. Okay. Sige nga ron. Thank you so much, Apo Vice. Wala po, naimbagdal daw tayo. Okay, that's Vice Mayor Apo. Ayan, thank you so much. Mapanlang G opisina, Ading Weng. Kadwaan ta ni Ading Weng.
Dakkel nga banag di Jayan apo. Nagnina nga mit sound system tata di ka di. Ayan. So kadagitay kailyan nga taga Ramon. Uwin o kabangibang ilili pa apo. Nagitay opisyalis dita dakkel nagpintas apo dito nga programa ni Apo Vice Me iso nga tuladen nyo Tokarte umili. It's free basta taga Ramon. No bali tanto mata Itchaga ti Santiago libre ma di nagmayat. Sa ngarod. Dahil apo sunada para katatayo amin. Para kadagiti tagtagay. Para kini John Obra. Alawan mamarte kakun, no di malam may uminom akun. Uray tanal paskun ti obrakun, natari patukon jay taltalon. Alawan mamarte kakun, darwama kun outside di kulambon. Oray no bagi mun takukuamon, narwama kamat maturog balkon. Ngem oray no bangking pagnakon, jakpay amon tiayan kung alubong. Di yula amon no apay tukul titingad ko tagda nangiwat abaket ko. Tagay alipay parita, tagay kayak pay ta makabibigak pay. Tagay pangikat ko itiniday, takas lamay awanan sarsarbidjay balay. Tagay alipay parita, tagay kayak pay ta makakansyonak pay. Tagay ipapasko tumagay, tani bakit sermon na diyak sarday. Ngemuray no mamarte kakun, nakaturpos met dagiti anak kon. May salang iti parikot kon, tay dakkalang iwat ni bakit ko. Day tagapo mamarte ka, tay dimpanag sarsar nga putputag. Madilaw mo amin ke, madilaw mo isu nga arak lang ti katukad mo. Tagay alipay parita, tagay kayak pay ta makabibigak pay. Tagay pangikat ko itiniday, takas lamet awanan sarsarbidjay balay. Tagay alipay parita, tagay kayak pay ta makakansyonak pay. Tagay pangikat ko itiniday, tani bakit sermon na diag sarday. Matik ka mata, matik pa kamisado. Okay, ulit-ulit ka po. Ibaga nga nagbibintas apo ti sige, agbiro kan. Ayan. Ati tugtugan ni palungko therapy sa J piano me at the middle of the night. Talaga nga. I'm so glad nga adamat ti agmanmanang anak ko, di ba? Dadi ko makansyon, nagatumotukar ti piano. Ayan. Practice ito man lang natin. Kaya nga gusto ko. Go ahead, mamili ka na ng awitin. Yung madali lang, ayan. Ako, Diyos ko, giatay man dong, paulit-ulit man, yung kinakanta ito man. Okay, Siyempre narita ka. Kanina mo isasagot. Ibinos.
Kanina mo isasagot. Ha? Sa akon. Yeah. There are times when I'm lying in my bed, how I below and cry. Good afternoon, Rowena Cablayan. And a blessed Sunday ko na nato. Enjoying listening to you here. Are like windshields on a rainy day. Thank you. It's rubbed down, swelling as I keep on digging my face in these cold hands of mine. Heaven knows how in return I am. 'Cause this angel has flown away from me, leaving me in drunken misery. I should have clipped her wings and made her mine for all eternity. Now this angel has flown away from me. Thought I had the strength to set her free. It what I did because I love her so. Will she ever find her way back home to me? I'm so tired, I feel like catching 40 wings, being up all night in this elbow room that puts me in a trance, where hopes and dreams come true. Now my lips are burning and my eyes are hurting from these fumes you make. Still I light another cigarette just to pass my time. Oh, heaven knows how in bitter I am. 'Cause this angel has flown away from me, leaving me in drunken misery. I should have clipped her wings and made her mine for all eternity. Now this angel has flown away from me. Thought I had the strength to set her free. It what I did because I love her so. Will she ever find her way back home to me? Tanggal mo sana ang ulo mo sa unan, katawan mo ay aking kukumutan. Mga problema iyong malilimutan, habang tayo'y magkayakap sa dilim. Taas pala nito. Huwag mong pigilin kung nais mapaluha. Pakiramdam mo sana'y guminhawa. Kung gusto mo ay magsigarilyo muna, bago tayo magkayakap sa dilim. Ito na ang pinakahihintay natin. Ito na tayo magkayakap sa dilim. O kay sarap ng mga nakaw na sandali,
habang tayo'y magkayakap sa dilim. Ay, kasi ba? May pataas-taas ka na ngayon. Apo hiking pala to. Yes. Akala ko Brown Man Revival din. Ay, Brown Man. Orange and Lemon. No, it's Apo. It's the Apo Hiking Society. Si Cardan. Come on. Magkayakap sa dilim. Ito ang pinakahihintay natin. Ito na tayo magkayakap sa dilim. Okay, sarap ng mga nakaw na sandali. Habang tayo'y magkayakap sa dilim. Sa taas, di ba? Halika na at sumiping na sa kama. Yo! Lasapin natin ang ating pagsasama. Sa ating pag-ibig tayo ay umasa. Habang tayo'y magkayakap sa dilim. Thank you so much for being with us. Until next Sunday, same time, same place, only right here on 104.9 XFM Santiago City. Exciting!